Oh my ya Allah, perkibang ke nasib ya Allah kamu di Kuala di Jika kejadi kecelakaan lom dengan keadaan musibah ujian-ujian mubakat. Kamu kalau gelah lain kamu musibah lom. Bot yang sedang tenggelam ni di Kuala di. Ombak besar-besar kali. Tak nak aku kah. Orang kata ada puai buat je hoi. Ya masya-Allah. Iban ke hamba kamu minta rezeki Kuala di hana berehli yang ketat nak. Nampak galom habis tarik. Nyo ka kejadian lain lah. Masya-Allah. Kamu pihak naglah halau mo. Ya masya-Allah bakat. Bergagak bangan. Hai. Kau bergagak ipah kena ya, ni minah kedai layan. Ipah kena lah main mutupen tu. Kau pala dia. Okey bang yang aku berah. Kau pala dia. Yang kapal lah mengombot dah. Kau pegang ke minah kedai le. Kapal ni mengombot kau mati kayaknya na. Ye. Kapal tu. Ye. Kamu gom mana? Kuda nauru dalam ah. Nah. Bang nangan dalam ah, nangan nah. Nauru dalam. Ana. Oh je. Bergagai gambol lah gam tu bang. Kapal ni. Hai masya-Allah bot. Yang naik laut bang dakir nyampe le temongan. Nak yan, nan nyolong kamu tiba nak hanje temong hanje tebiat temong hanje le tebiat hanje le. Bot kai grup itu no. Bambang putih bekar hai. Ya masya-Allah. Pagi ke Allah rakan-rakan kamu yang naik laut kiban jarai trunyan. Pin awak telepon pin. Telepon ah. Kiban putan aja kami bantu bang. Kiban aja kami bantu. Putan aja kami bantu. Hah? Nyaring. Je tarik. Ai, bantu tu kan, bantu dah nyaring tu kan. Dia bang lepas kena nyaring mudah bang. Nucau dah je lepas kena, tarik kena mudah ah. Tarik lombanya mudah. Bek ketung kan, bek ketung. Kaki dah lah gede kan, ikat kan tarik kena. Cakap mudah tu. Lain je cak nyaring tayang dia. Kan je melengu, kau bantu banget.
Kepala tu. Begak dah ya, begak dah ya. Kena long cok yang gelang-gelang mentong. Atas je minta kacau eh. Astagfirullahaladzim, insyaAllah. Bawa kau kengkol lah kacoknya kengkol lah tayang tu. Bawa menang kengkol ni. Mau bakar tak kaya bakar. Bawa pelor ni. Oh mahal aja lah kuat dulu bang yang dah lah apa. Ayolah, assalamualaikum.